Pozdrav svima! Danas ćemo pokazati kako da napravite odraz pomoću slike. Znači, prošli put sam u jednom videu pokazao kako da napravite odraz sa tekstom, a danas ćemo pokazati kako napravite odraz pomoću slike. Znači, od slike. Napravio, ja ću izabrati jednu površinu, evo, file new, 1024x800, na primjer, i stavit ću da bude crna, znači površinu. Bilo koja boja odgovara za ovo, sve. I zatim, pošto ja već imam spreman ovaj telefon, isečan, prevuću ga u ovu crnu površinu i sad tu ću ga malo kao centrirati i zatim duplirat ću ovaj layer, znači taj telefon, Samsung S3, i znači duplicate layer, ok. I zatim idemo na edit i izabrat ćemo transform, flip, vertical. Znači dobili smo ovaj telefon se okrenuo vertikalno i zatim sa pomoću strelica na tastaturi povučemo prema dole. Znači da bi ovako bilo ravno. I znači to bi negde to trebalo da bude, znači ovako nešto. I zatim mi kliknemo na Add Layer Mask. I kao što vidite, sad dobili smo ovdje Mask. I zatim ovdje foreground neka bude bela boja, background neka bude crna boja. I zatim idemo na Gradient Tool. Ako mi je ovdje nacrtana ova kantica, kliknete desnim klikom i izaberete Gradient Tool. I zatim ovdje pobrinite se da bude ovo prvo. I pobrinite se da bude ovaj linear gradient označen. Normal, opacity 100. I ovdje od početka slike ove obrnute, vertikalne, držite shift i levim klikom povučete prema dole. I znači dobit ćemo ovako nešto. I na primjer smanjimo opacity na nekih 50% i dobili smo savršen odraz. I to je to.